Kisau tuli kisang bahalang ke jelai ke bagentup ya ke KSU, ke FKJGP, ke RBYF, bat ke HNYF. Hak kesintok dia jong ketayau ki lalu me ke jingelang hak office jong usiem ka hima seora hamarai ke pon ha seora. Bat ki klik nong sensyar, ki nong ilam shnong, ki nong kayi, bat ki wei. Ban perkat ban penlong biang ya ke than seora, bat ke syela. Kum kejaka ke ban sensyar hi ki trai jela habarok kiliang. Ya kini kejingelang lepenya du General Secretary Kakasi Students Union Donald V Thabah ha kebalawan manishim benta du siem kahima seora upa iem Freeman Sing siem ki klik nong sensyar kinong yalam shnong ki kenhun je kinong kayi be kiseng beper rengkat ba kinong yalam ba kidkhot jang kisau tuli kiseng ki babun kinong keren ki lepen pau ba kejinge kun ka ban long da ka jai ba da kejinge teli jong baro ki trai muluk bat ban persyang ban penduk ke jenglong trai klik ki barjela ki belasen syar ka kayi pateng ha katan kaput bat keri Bangladesh. Kibabun kilepen pau pada kejing trai langjong baro dan kam ban perking ki barjela daga Khasi Hills Autonomous District Council ha ka bakam dai ban I trading license bat labor license pathar ya ki barjela bat ki shnong ki thau bat ka himaru kim dai ban I ki no objection certificate ki barjela ban sedang ki kam khai newat ban syong yeng wai. Habe kren bod Joint Secretary ka Meghalaya Limestone Boulderstone and Coal Miner kam Exporter Forum uba KW Nongrum. Ulong bagi barjela kila keni bat sensyar ke kai pateng ha ketan kaput bat kila kam trai ki jaka ki puta bat pen kelai ka majai jaka Bholaganj. Ulong baka KHADC kam dai ban I trading license bat ka hima kam dai ban I ka no objection certificate ya ki nong kai barjela namarkan khanglat ki trai jela ban yo kai kam tam ha bakim kot bor kum badon ki barjela. Dalor kania ulong bagi kasi ki badon ka mining lease kim dai bande ki chalan segi barjela banyo kai syabari kum Bangladesh. Ulong bagi don ki kasi ki balek benami ha ka kai pateng bat ka senjok kan sesyong perkat kum no banle ha ka bedai bat kani ka benta. Bat ula kenturu ki pat kasi bakim dai bande motion segi barjela. Bat daga balek kum ne ki barjela kin om yo ban kai motion segi Bangladesh. Bat kani kan penlong hi yaki ban mi no na ka jela namar bakim yo alat ban kai. Di nakaliang jangi kama jangkani ka Miners kam Express Forum. Beripej u limestone boulderstone u doyang ni. Ngi sim ka rai kalang ba barok ngi kerpat di mineral sand holders barok. Amdai tang po majai, amdai tang po sila. Amdai ng tibel tali hangte. Andai hakari khasi jentia barakoi. La kalang po tamabel la kalang te bakliro. Kalang ba mineral sand holders barok. Kimdai syo bandi chalan pathar. Pandi ma wathar saya kibar jela. Ya rabi kiprah khasi, di kiprah khasi ngai. Kalau ka badan box cibun ada ladangin ya rab iwei. Kum kejat benre ngin em. Di kiprah khasi. Kain do kasya bai phindi yau mau bakasalan naka mining area jang pi bai pi license de bat mau bat salan ais ki para da persna kujangi. Kin lait nak ki huri hora ba khaj dei halarang ta. Ban yo ya ka ban palai pais nong ala banong ya kini ki break banabar bom de ki trais nang ki jangi yang ni bawan nabar tam da ka business ban penjet ya ka business ang ni kalau malda ni la ban ya kata la ki mining license holders baro ki para kasi wala de kan ni ka mining license ki aisho e ki chalan jang ki aisho ki ma jang ki sheki dekhar automatically kini kla phadi ki nomra aisho wan shang ni lamda ki ya yak ban trai ki business ki ka business ba head do mentai kalong kajing khai motion sa Bangladesh te kanela dang la ya ban streamline ban ang ba ki salan ki motion ngam aisho ki muni lo phadi mdong kam sho pinah le ya be mani sam kam don je bakung kota kan ninam ko hero bakan ja bakung kota nang ta bak ngisime karai ro mni kalang ba ki khasi jangi ki badai ki exporter badai ki mining license holders ro kimbet ban shem ki kali jang ki khar ban pinkendang ki namara ka pikit nang bidang aispay ki ninam sha bakin shem ki kali jang ki khnang ba ki tu ki kali ki ai kin phen nak la ne ki bandi nong ran ang te di tad don nang tu in sathet mang yemeli in sapen kala te ka jingkar paro kalong ba nakam ta jong ka district council ba pej ka trade ba kam dei ban issue trading license pathar syakat bo wan pan let's say ka jing issue trading license kalong let's say ya bai mulo ai trading license ka bawan kan ni kalong ka bakta sibon maka daun ka class ka Regulation Act 1957 Trading by and Travel. Kebawa ko maki jaka ki bagi khasi kala wan tray. Ko maki travel jungi. Hakito ki jaka ki bagi travel kala wan tray. Ambit syo badang ai
trading license ya ki non tribal. Pentri kam hok ya kita. Pentri kam hok kita ladang la pentri kam hok ya kita kum kerja benreu. Ni sem ni sengau ba ki bro jongi kan saim. Ki bro jongi saim ki selong try lo ka kenda ko siap, ki selong try ha ka business ka jongi, ki senang roi na ka po cak po. Kita kadai ka senjam ka ba kum ka from sem. Na ka benta kum no ban kenteu ya ka kamai ka je jong ujai benreu jongi ba kum no bangin tela kami kini ko ki jai benreu. Ba kina mi alat. Pan kejet akan dekat spak bau belai lo ai kerpang nang tal jengi kum kari ba kejap benreu. Trai muluk. Bat kejingilang da ko bikasur kelasye me karai banang ni syakmat ki klik nong sensar ken perking ya kejing ban rung thamai ki barjela hakathan. Bat ban ai no objection certificate ki barjela ban khayi hakathan. Uloong bakidon ki khasi ki bale ya ka benami ban plelat ki barjela ban khayi. Hendrai nang ni syakmat ha bakidon ya kano godo kejing suba de ban pentip ki seng halang ban phale ka bedon kam katkum ka benami act. Nagaliang Presiden KFK JGP uba Welbert Rani uloong bagi sautu lagi seng ke klik nong sensyar ke nong kai pateng ken se kenduk biang ban penwandor bahai ke senjam ban penti kena bagi barjela bat kibreo ban Bangladesh. Bagi mdai bani olat ban sa ne ban kai bat ban pensange ke jingle benami. Daga be trailang bat ki nong kai pateng dag bu ujor ki bor sarkar. Bat ban yale ban ai kam yo khasi ban nyak trok ban nyak kali bat kiwe ki kam. Kajing scam bat kajing slan bat kajing slur. Jong ni barjala ki persang ban penibor jel jong ki pardok pasnam hagte jaka nomor kelabun pelat laikum kolong abang yu jing tip mentandu dangi khendiat benai po majai bun ki samla kasi blasa stit cabom niki barjala ti hedai hadin ke jinga tai labun bun ngas ngoba tangkawai kesur kami bat kata kolong nang ni sekmat kinong sensasnong nang ni kita ki sedar bah pej badon je ikhtiar ban pej nang sekmat ken perking bekenam ailat su ki barjala benang wan rung thamai di saka bat ki dandu ki sedar ki bala ai no siru manlek khai pateng kum golong ki la ai jingkular tak sngi ba ki don makin sa kan stel no ni sekmat benang su ai thamai tingas ngoba kum ni kan long ke sibenta kal dia ya bangin persang ban kendang no sendan ya bro ki kar ki ba sedang ban song thap ban buhai snong hakte jaka namar lada ngimla kendit ban le ke ka kanti tang ngoba kan kham jenjar pat dengan kendit benru biang sak sin ba sasiwat namar wei ladu la jong ngim kwa bandang li sakhi biang sakatu ko ni teli kimen jap banitan ti jaka namar ke jinglong mentah ti jaka ngoba kila slan kila slo sopalat ki beri bedegi barjala ba ke jingslan ke jungki golong ba kila sedang ba scam ti ngoba lang ba kani ngejan bero buan ni ke jinglang tasngi bro ki so thu bar ki don jing kejuk ke sor bang ni khmat ki hampar khat mai no kunu ban le jing bru bosong basa ti khnang ba ka jing song sngan khnang ba jing im para si ki jing sensa para si kan don no te jaka markum kolom tawad shabi jong khai bateng khamta modon ka spa ka phau jaka sedang ban bat pat ki nong bai ti langba ka ni ke jing jia langba ji kendu ki don subun ki bala ajumut bat ki si ban wan ngin sa syong bat sa koi pat ka jinglang rangkat bagi nong sensar jok ne ke it ke hima banang ya perkhat su ke ipat ke strategi ke nang perkhat thama ya ke ban penwandor su haglanti ke badai nanti ke babet makum golong ngim ta hangthi ngimla pas thu thau su kayurung kayami kidandu ki BSF untuk ngalak bandong teng jakaban pan ki kot kisla ki pan ki pasport di kitai apirung su yiri habdan kam pasport pidinu khai nong yuru rikum ta kadon jing aratin yul se kadon ke air ke islandan ka penjur yaki bre sa jelai hatu te jaka de lo ta kadau ngi khot ngi don sokhia ba kat ka por dang biang ngi tre rangkat ki bor penyat senang penyat thau ki sedar khamtam ka it ke hima yang persang kuno belak bantik lakam ni ke jing jelai ki bar jelai badon te jaka